Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yung aming asapada papagayam. Manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center. Ito yung Nemers Studio 1. Masarakan ni Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lobot West, Lawag City, Ocos Norte, Philippines. At di ba nga sumangbay iti programa? Dear Manong Nemi. Kadati ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung kablaw rin bagang bigat, na yung bagal daw na yung bagang oras, kada kaya yung sa apada. Papagayam may hindi nga ro din irugi, ayan, awan sa baling ang terami, din tayo ibasa na ito pagkasalitaan ni Rusa, iti Isabela. Ayan, papagaya may padanan nyo lang di kita'y daduma pa nga surat, iti kaaduda, first come, first serve, kuna tayo, kan di kita'y nalakang editen, kan ornusen, tayo no nakapsat, kan padanan nyo. Sagudahin nga rin ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayo nga Rusa, iti Isabela. Kuna na dito, nakalawlawag ng maganap to, kuna na? Kunana papagayam kat ni Dear Manong Nemi. Napaanog-ugak Manong Nemi, gaboy tiragsak ken tinak panagyaman kani Apo Diyos. Tasan na kabinaybayaan Manong Nemi ken pinatgan na ti araraw ko nga makaruwarak. Uno may ruwar ko ti board exam ko. Ket may sakon Manong Nemi nga nananay nga midwife. Kaslasan ko pala apat dyan Manong Nemi. Nga may sakon nga midwife kalpasan ti ato nga rigat ken panubok adinteng idibiyag ko. Bayat nga inururay ko na ito nga paset idibiyag ko Manong Nemi. Inem kami nga kakabsat, siyak tinaunaan, kada 2 taon, tiba et mi nga kakabsat. Manalon laeng ni tatang, Manong Nemi, wano ni papang, irinto, gagangay laeng nga housewife ni mamang. Nairoam kami itirigat nga kakabsat Manong Nemi. Ketkas inauna, ado nga rigat, itinaknak pasaran. Natirtirak Manong Nemi iti panagayuan kadagiti adik kasta ti akam ti aga inauna. Natirtirak iti rigat nga nangayuan kadagiti adik ken kasta ka ng tulong kininana. Adu nga baot Manong Nemi iti nagpasarak tinaramanak ng runa kini tatang. Kasla sa anak nga putot ni tatang Manong Nemi.
Tajak pa iti na puutan nga inawagan na iti anak ko. Paborito na kiti ti Ajek, nga isutikan kanayon nga mga apakanyak, nga dahi tayo matirason no apay nga babautan nak ni tatang. Ado nga rigat manong nemi, kat ubingak pala idi nga nagarapap. Ti arapap ko kat maadaan iti naragsak nga talged, na namay nga biyag, naragsak nga pamilya. Dahi tatarapap ko manong nemi, ubingak idi nga agarapap. Ngayon kawayatang gararapapak manong nemi kasano nga tama atong pal detang arapap ko. Irin to taado manong nemi di kiti panubok na si Mang Bay ti biyag ni. Napabasol iti ni tatang nga nakapatay ti pada na mamartek ken sugador. Dahil tati bisyo ni tatang manong. Mamartek sugador. Aduman ti maapit na iti taltalon ngem isugal na. Nebalod ni tatang manong nemi iti dua atawen. Si marunong nga panubok manong. Nagsakit ket natay ti Ajek nga paborito ni tatang ko. Ket ko nakit din ti amak nga nasaysaat ko no. Nasaysaat ko makano no siyak ti adda ti lungon. Gapoy ti daytoy nga raramiden ni papang kanyak manong nemi adda na imula nga gurak iti kaon ka. Adu ket adu manong nemi diri nagpasarak. No makabasolak tadyak maewanan digit addik. Ta adu damit manong nemi mabaotak, mapungotak. Impas na ko tinagbasa manong nemi aging ga naggraduarak iti elementarya, nag-high school. Amo manong idada ako niti 4th year high school. Suplada ko nada kanyak. Tanong addaman umasdeg nga lalaki nga asla ti agarim kanyak bagsulik iti bulpen. Wano saan ket agplastara ka makispar. So nga awan iti manong nemi ti makaitured nga agarim kanyak. Ngem nagraduara iti high school manong nemi nga may sak a virgin ngem idi sakbay nga nagbasak iti kolehiyo. Sakbay ka nagbasak iti kolehiyo sa Vigan City, iti kursok ng midwifery. Sa ano kon nga virgin manong. Gaputat da iti natured manong nemi nga karobami nga imay ng pasyar kanyak dito balay naman pa elementary graduate. Kadag din dinamag ang mamartek sadot. Ngayon iso natured manong nemi nga imay dito balay nga naimaga iti I love you. Diyak kumakayat idi ni Lino manong nemi. Kabungarot ti kasjay nga elementary graduate kan na talagang barumbado basagulero. Ngayon diyan mo manong nemi ta inkarina nga no ayatek aklunek isuna ket agbalbaliw. Ipaneknek mo pa yung nakmet. Katuwen impaneknek na. Aging sakbay manong nemi nga panag-enroll iti college. Naipay ko ti bagik manong nemi iti first love ko nga ni Lino. Nga damat di gundaway manong nemi nga agsinarak kami wano saan no mailiwak. Mapanak dumanon sa Jibalayda. Aduman di makikita kanya. Dildilawandak manong nemi ba nagapakaugong takke ni nanang. Nabanaman naglukukan, ubingan ka, balasitan ka pa lang. Nung balasang akon, 16 years old ka pa lang. Ito dinamag na, ano mapasasama ka na kinilino, ha? Nangaong pagdanagan nyo, darapaap ko, arapaap. Siya tinauna nang, mang, ketuan, sika ko't inauna. Sika ko matimang tulong ka na kami kinipapang mo, tapno masuportaran tayo na kita adim. Inem ka nga kakabsat. O, anti pagdanagan nyo, mang, ikarik. Tulungak to rin kakabsat ko. Nukas na ang tultuloy nga sugador kan mamartek ni papang. Sakto ti makamo ka rin kakabsat ko. Ora tayo, upat na matlaeng. Naksayan tayo ti maysa, dilim-lima ka lamain. Wanangin, magibabain ka. Nakakatkatal ka. Nanang mat.
Wen manong nemi ni Lino ti first love ko imbaglakid din ta sa anak nga nagsikog kabayatan ti panagbasak. Tati minsan nga semester break manong nemi nga Jack nakaawid sa di Isabela imay nakdinano ni Lino ti vegan. Kaya nagkabalay kami iti uneg ti talo nga lawas iti balay ti kabagyan na dito Ilocos. Ngayon napasamak manong nemi iti panangisinak iti first love ko. Iti ta intultuloy na madlat na manong nemi iti kinabarampado na. Iti awana kong sa Isabela manong. Adumatag iti damag araramiden na. Insinak isuna manong nemi no pasan na kumakayat ngam awam maramid na. Aging ka manong nemi nga dimteng iti second love ko may kaduhang lalaki di biyag ko. Isu da ito'y manong nemi ni Dexton nga taga-Abra. Manong nemi bayat iti panagbasak kasladyak ipaspas ni kampuat may. O resana ko nagbasbasa, diyan mo no apay. Hindi ito tadamat karik iti bagik ngipas ni ko tagbasa tapno balinak professional tapno agtrabaho akto katulong akti rikabsat ko. Tulong akti rikabsat ko kunak taurin no adu digiti apit idi ni papang iti taltalon isugal naman. Kinapudno naman ng nemi kaslasanak idi nga makabasa. Tawang nga ti kwarta. Taurin no ada maapit ni papang paramit laing kang kuwana. Nabalugak idi manong nemi. Sumrekak manuno saan iti eskwela. Nakadanunak pa idi manong nemi sa jetarlak nga ayan dalula. Kat dito'y manong nemi nga napasamak ti kasladyak patyen nga inaramid ko. Agasan, sa anak pa nga nakapaggraduar ti kurso nga midwifery, sa anak pa nga nga midwife. Ngem, siyak tinang paanak iti may sakadag iti ikit ko. Kabaylag gayam, or yung sa anak pa nga nagturpos na kunak iti tinakam ko. Nga dahil tamaten, tiga po na no apay ngayon pas na konti pa nagbasa. Manong nemi, aging ka nagturpusan. Kat kastaw na itiragsak, dagiti naganak kanyak ng runa kaniniya. Mamangko manong nemi. Nagteka kiti board, kat pangururayak ti resultana nagtrabaho kas sa private midwife iti Candon City, Ilocosor. Kat dito'y maten nga namuak. May sak karig iti nakaruwar manong nemi. Timawagak nga dagos sa Isabela, type no ipadamag ko kadakwada ti amin nga may sakon nga naging midwife. Mama? Mamang? Anak, congratulations. Mabaling ka din nga kapatang ni Papang. Pega di anak, tatamang pa nga biro kam ti amam. Pininto takasla, ang sakit guhuram kang kuwana. Mang, kahit ko kumakapatang ni Papang. Manong nemi kahit kong ipadamag kani Papang gabutamok nga mabalin na kun nga ipanpanakkel nga anak na. No, pesan nak nga kasla kay kayat. Hello, ya. Ibagam. Anak ti jables ka, disturbo ka. Pang, nakapasakit di board ko. May sako ng professional, may sako ng midwife. Ay, kasta ka di ay, anak ko. Akin nagyaman tayo, akin na po Diyos. Tatinulungan na ka. Manong nemi, nakaragragsakak ta italayang nga kanito nga nang kung tinawagan na kiti anak ko, ti amak. Ket siya, sipod na ita nga aldaw manong nemi inkarik idibagik nga para kadakwada ti amin nga bunga ti sakripisyo, ken sakripisyo da. Uwen, ken amin nga maragpat ko ket para kadakwada, nang runa kadagiti upat nga kaabsat ko. Naglabas nga rod ti manong nga bulan, manong nemi, nagresignak iti trabaho. Ta inayaban nak ti kabsat ni Papang iti Manila, agtrabaho kano. Manong nemi, iti hospital nga pagtrabahuan na.
Tagtrabaho iso na manong nemi ka na kita kararaklan, ken kanginahan ng ospital dito yung Manila. Iso da ito ti St. Luke's Hospital manong nemi. Iso da ito ti nangisarkan kanyak, ti kapsat ni papang manong nemi, ta agsoldo ka no ti dakkel, kababaan ka no ti 20,000, ti makabulan nga sweldo. Katsagbay manong nemi nagpamanilyaak, nagpakadaak kini Dexton. Agtrabaho ko sa di Manila, Dexton. Siguro, iti papang ko sa di Manila, naknagkalton di kong dawayok, iti sa baling nga nobya. Rosa, awon ti magdanagan. Gabutas si ka di patpatik ko. Napagpilyan na ko ma, awan sa baling ang pilyak na sanga siya. Di mo pa insina? Awang kami. Nagkaringa ro iso naman nung naming asyak tulaheng ti babae ti biyag na. Kan masabol ang agura iso na, aging ga makornungak, iti pa nagtrabaho. Aging ga dumteng tuon manong nami ti panuwen para iti pa nagsimpa. Napindas ti trabaho manong nami ti babaknang dagiti pasyente. Kadabayatan nga rod nga trabaho akon manong nemi siyempre tultulong akon ti pamilya. Maitad amin nga kayat da ngem ni papang. Isulamit lang isumanong. Manugal, managinom, babae ilaeng manong nemi tawan nga bisyo na. Tsakla mo no adda sugal adda inom adda matin babae ko na ngem. Matidamag saan ka naman kang pababae ni papang. Tirigat na manong nemi ni papang gabot sa sugador nakaado ti utang na. Ken may sa manong nemi ag subli-subli ni papang ti pagbaludan gabot iti kinaluko na. Nabalod ka naman en manong. En tawag na kanyak manong nemi. Nabalod ka naman ni papang. Ket gabot ti konsubisyon. Nag-high blood met ni mawang. Niyamat din. Uri na siya at kasasaad ti inauna. No di kiti naganak. Pagproblemaan na. Uwan manong nemi nabalod man ni papang irinto ta naka-hospital met ni mamang gaputi high blood gapu nga ta iti panagkonsumisyon na kini papang. Di kito met kakabsat ko manong nemi agsasangit na. Ngim ko nakadakwada ng kararagta kini Apo. Uwan, nakapatay gaya manin ni papang manong nemi, iso nga kasapulan kano iti kwarta, bari kano nung maareglo kat makaruan ni papang iti pagbaludan. Paunay matin manong, numamartek kada sugador ti may nga tao, posible, na may sagbak, mabaling nga isut matay, wano saan kat isut mapapatay. Nalugo ni papang manong. Numamartik ti tao ken sugador talaga nga nalugo. Uwan manong nemi talaga nga problema ti amak. At da pinabinsan manong nemi nga dimawat ti paggatag na kano ti buryas ing gatangak ti mga bukal. Kastat kinalugo ni papang. Di ba nadanunan ti talo nga bulan ngem naisaldanan. Hindi agtrabaho akon manong nemi awan sa bali kapag kitkitain kanyak ni papang no di puro kwarta. Napya kumamat no saan nga naluko. Imbes nga dagiti naganak tag problema ka dagiti anak dangin baliktad. Tasyak nga anak tag problema iti ama. Aday din talo nga tawen ko ang trabaho dito in Manila. Saan kami pa pulos nga nagkita iti boyfriend ko nga ni Dexton numapayat na komunikasyon mi. Ading ga nadamag kulangin manong. Saan dagayim nga nagsina kada ginubya na nga maysa. Nanduk talagi di manong naimi nga duwa kami iti biyag na. Ngayon magana kami nga siyak ti ayatan na. Ngayon saan da kanupay nga nagsina.
Problema lang nga rin din ni Papang. Problema pa ti boyfriend ko, ti second love ko. Baka nagsangsangit ak manong nemi. Sangka di nga siya ti pudong ipatpatig na. Nadya lagi di may isang nobya na manong nemi ti patpatig na imbas nga siya. Aging ka manong nemi nga kalpasan, ti makatawan, ti mawag kanyak ni Dexton. Oh, Rosa, kumusta ka? Kasto ya, trabaho ak. Pasensya kan. Tayo talagang nga nakatawag ka. At da kami tatang nga titaaw. Nagabrudak, masakasiman. Talaga kindi nga salawasaw ka. Nga? Aging ka ita ka salawasaw ka. Di ko nam, saan ko anamon nga takay pa lang ito na nga dating anubyam? Imbes nga isinam, intultuloy mo. Sipul ita, awang pulusan pangmatik kan ka. Manong naming adu ti palawag di Dexton na ngam sangkon apinati pa isuna. So nga bagakon ken kuha naman nung naming alipatin na kon agsida kamin agsinatan. E rin to, tati ex-boyfriend ko, uno first love ko nga ni Lino, manong nemi, kaya't naman magsinublia ng kanya, tungutawag. Ngayon talaga nga awanin, ti panagkayat ko kenkwana, lumang pa iso ti first love ko. Naging ka, manong nemi nga darang ted kanyak, tinagan, kan number, teksak ka no. Makitext beta ka no kenkwana. Diyak kumambaling nga irapid na gito, ikabutak trabaho ak, ngayon kas may nga balaasang manong nemi. Sa mesa, napadasa kon, naraman ako na kunada. Nagbalin manong nemi nga textmate ko, ken inaram nak ti may nga arkitek, nga kalugarak. Kinamkadlaeng kalugarak, ngayon ita lang nga mamuak, ken diyak pinakitkitan. Iso dayto ni Rigor, manong nemi. Diyan mo, tanadanunan na ti 35 nga taon na nga awang pa ti asawa na. 35 taon ni Rigor, manong nemi, idinto ta 22 ak. Ni Rigor, manong nemi, kaya iso tinagbaling nga third love ko. May katlo, alalaki ti biyag ko. Nagamamukam nga rin kini Rigor, manong nemi, nagdaton. Kan inaklon ko iso na numampasan ko pa nga nakita iti personal. Aging kang ipundok kini Rigor. Nasaan ako nga virgin. Ngayon saan nga mamati? Kaya't nakanong ipanagnek ko. Ipanagnek mo. Kasano ko ma? Agkita ta. Umayag dito Manila. O sige. Aging gaman nung naming nga nadanunan tiyo muna pa nagkita mi kinirikor. Kaya imayin dito yung Manila, manong nami, kat nag-check-in kami iti hotel, nag-check-in kami iti hotel, manong nami. Iti talo nga aldaw. Impapas mi ti iliw, ti may sakin, may sakada kami manong. Napanek na kamon. Nga mapay nga talong aldawan, nga dada ito eh. Uraan niya man tinapalabas mo, Rosa. Awatin ka. Gabuti patpatik ka unay-unay love. Manong nemi kasta timbaga niya Rigor kanyak ngem no timtimbangek tiriknak. Kasla saan nga 100% ti panagayat ko kini Rigor. Rigor kini Rigor. Ngayon sino pa lang ako ti Ayatek? First love ko, ni Dexton. Awanan di gijay, pasis-pas. Nganawan sa bali nga, Ayatek no saan nga ni Rigor. Kinunak manong nemi, kan iti panaglabas ti aldaw, nakaruar matlaingan ni Papang iti pagbaludan. Ta nakipag-areglo ka no, nagiti kabagyan, tinapapatay na. Ngayon dati, again, nakaruar man ngagpay sumanong.
Asikasuan naman, ti talon mi, ti dagami. Ngam deta, tapno nga damanin isugal na. Tapno nga damanin ibartek na. Tikat kaado ka nung digiti utang naman. Napalabas pa iti manong nga bulan manong nemi inggatangak. Kinapatang ko nga ni Ringgor. Umaynak ka nun iyawid dito Isabela. Umaynak ka nun iyawid si Isabela. Umaynak ka nun alam dito Manila. Tagasawa kam ka nun. Manong nemi, no gasawa kam ton kini Ringgor. Siyempre, adaanak ton ti pamilya. Kasano nga ro din ti pamilya. Ni Papang, nga siya ti pagdawatan na manong nemi ti sugal na. Agdalan kini Mamang, ni Mamang ti mangibaga. Tanuhang ibaga ni Mamang kanya kit awan ti pawid ko, ni Mamang ti kakaasi. Kasano di kakapsat ko ng basbasa. Yung obligasyon ka di, ti inauna nga anak, amang tulong ka di kakapsat na. Sige, umay kan. Baka si ka talaga ti makaitad kanyak tinamay ko na. Manong nemi, total may samat iso na nga arkitek. Ken bugbog tong nga inanak. Ken tapno malibasak ti obligasyon ko ti pamilya. Imbanugotak manong nemi nga umay nakon iyawid. Ni Rigor tapno ligasta. Kadag pamilya akon. Nga itidetamat lang nga aldaw manong nemi kitinawagan na ni Dexton. Hello, Rosa. Oh, Dexton, adda ako nito Pilipinas. Ha? Adda na ornong ko. Umayag na naman nilakit itaray ka. Kasano ko may itaray nakit nagsinatan? Damat nga napatpatig kang kadya sa baling anubya. Sikat ipatpatig ko. Sikat kahit ko nga sa white. No way, Dexton. Ada sa bali nga o may mga sawa kanya kuno mangyawid kanya. Nadanunan nga rod manong name iti aldaw nga panang sukon kanyak ni Rigor inyawid nak. Kaya niya mamunak karagiti parents na manong name ikit inawat takmet dagiti naganak kan kuana. Nakasaysayat na manong. Excited da nga maasawaan ng ti anak da gabuta 35 na nga roden. At 36 ton. Kaya da kanon ti madan ti apo ko. Ngayon kami nga dagos ka nagkasar. Naman pa tinulagmit kasar mi manon nemi amasapo lang maangay ti kabitan nga panahon. Nagdan na kang pailaeng ti manong nga bulan manon nemi nang ipatakder kami ti negosyo mi. Nagkapukan niya ti puunan mi. Kat gagangil at tamat manong nemi nga purwakak ti allowance di kakapsat ko nga agbasak. Gapatamang rugidan manong nemi nga tumapog iti kolehyo. Ag kolehyo ti sumaruno kanyak manong nemi. Sipot ng tipon kami kini Rigor at damadlaw kung ugali na manong. Naimot. Bukudan na ti kwartana. Naman pa'y nakadadudag di project na. Nung gumatang akmat ti sarilik akit gang kamit ko, kwartak mata. Ay, pagsawsawan na. Sanod daan mo na ang kwartak manunim saan ngagsardeng di na maala kanyak. Masapul na kano. Mahilig iso na itilugan manong nemi papintas sa papintas itilugan na. Madlaw ko manon nemi nga madi. Saan ko kaya ti kasto nga bihag ka? May saman nga arkitek nga peso manon nemi ni Rigor. Nga madamading nga ugali na. Diyak kayat ti kasto nga bihag ko na. Saan na ka naragsa? Iso nga tinaramid ko manong nemi kit linibasak. Nagsubli ang ididati nga trabaho manong nemi dito yung Manila. Hindi nakadano na pakidin rin Manila manong nemi magbaliwak pa yun itinamper. Awang pulos ti kinontak ko katakwada.
Kahit babae, di tulong, di gagayem mo, uno gagayem ko manong nemi nakastrek akbet lang ang dago si trabaho. Naglabas ti manong nga bulan, manong nemi nakiktuta. Gabot siguro ta saan nakamakontak ni Rigor. Nadanon ko iso na manong nemi ti boarding house ti gayem ko, ngisot pagigyan na. Rigor, kumusta ka? Si Kamet. Di mo pa yung kahit ka kung makontak ka. Gaputi ba't patag ka? Umay ka tinunton. Kita natunton at tiyan mo. Pasensya ka. Manong nemi inarakop nak iti na irot. Tapi nga pinanawan nak. May iliw onay kan, Rusa. Pasensya kan. Sa bulang namin tibagik, kasto nga trabaho. Maboring ak sa jabalayo. Kaya sana nga sanay. Nga awan ti may gamak kawarta. Tasipod nagdanata. Pursubits ka sana inikan ti kawarta. Kaya di kinapaiso na. Rigor. Diyak pilagayim na kasagana nga makiasawa. Moy, si Kamet. Natulagan ti kasarta. Iba't patig ka onay, Rosa. Isot gabo na nga imay ka dinanon dito Manila. Sinapol ka. Di ka din mamati kanya. Mabitlahin. Tawag ni mama. Isot makisarita kang ka. Tinawagan na nga peso ti ina naman nun may kalabasan na kat na kami tinagsarita. Nagpagpakasi ti bakit manong nemi. Nakababayin ka no, kada kita nakaamon, nga dantanin ti kasarbi. Pagpasensya ka nun ti anak na. Tayo na ibaga kami manong nemi nga jak kahit ugali ni Rigor. Gadgapo iti pa nagpagpakaasi kanyak, ti bakit manong nemi nagawit kami nga road. Kahit nagkasar kami kini Rigor. Kalbasan ti makabulan na kalbasan di nga pa nagkasarmi kinasaritak manin ni Rigor. Lab, agsublik man sa di Manila. Saan ti trabaho ken sweldo. Iso agsublik man lang sa di. Kasi naman ti panagkaramit ti anak ta no pumanaw kamit lang. Kita lakit adan to lang ta anak tang. Kung natagawid ako dito Isabela, kada talo nga bulan. Uno saan, anytime, makaumay ka mat sa di Manila. Manong nemi, tiga po no, api nga nagsubliak man lang sa di Manila tap nagtrabaho ak. Kabuta siyempre, nawan trabaho, papalang pangalak nga rot ited ko, ti pamilyak. Dagdi kakabsat ko, mang namnama kanyak manong. Nga data, idi ti karik. Nga doon adan to trabaho, kore at pamilya, nasapol na tulungak ida. Banaga nakaragsakan da, manong nemi, tagsubliak mantlaing sa di Manila. Kaya tultuloy ko, tinang suportar kadakwan. Di makadakas manong nemi, hindi kadak sa di Manila. Aduman di kiti may dandanon kanyak, manong nemi, nga mading aramid ti asawa. At nakano babae na. Paunay matin. Gabot awanak ti den nana. Gamitan na ti armas na wano tarakan na ti sabali nga babae. Manong na yung samat ka din nga kaskas daw. Tamay isang arkitek isuna. Guwapo. Siyempre, mailiw. Adumat na ginakras kang kuha ng babae. Ngayon talaga kumang napudno kanyak na asawa na akon. Ape gumamit pala sa bali nga babae. Kano apay kiti kami nga pinanawak. Apay kami nga mintayo akeng kuana. Manong naming kapot na masikuranak ti kasta na amiris ko nga etek ba't kaya talaga ni Rigor. So nga, tinawagan nga rod. Takayot ko nga,
idiretso nga damagin kang kuhanan ng agpaiso nga da babae na. Rigor, mano pa lang nga bulang ko dito eh. Nga maadan babaim. Rosa, patpataksan naglaeng. Tinalawan nakbat ngamin. Ha? Sa maysa. Di na madikas kaso no tawagan ka. Sa maysa. Ano damat nga napatpatig ti pamilyam. Ngayon ti pamilyata. No kasama tataramida, magawit ak nga roden. Agstradar ka ng trabaho. Kasanon ti pamilya. Mabamon. Kastaman namin ti kunak. Ano damat namin nga i-priority hindi ka kakabsat mo. Ngayon ti pamilya tamis mo. Sige, agawit ak nga roden. Manong name nagawit ak nga ro ti sidong ti asawak ti makadakas ket nalamiis mo't latakan niya. Nagawit ako nga peso ng kaslaawang bibiyang na kanya. Kundan sakit at talaga babae na. Nakunak tinakam ko. Masapol ng agsimak. Amo manong, tinaramid ko. Nasa daaw ni Rigor, iregalo ang isunod cellphone. Tadaan nga min cellphone na ni. Nga dahita nga cellphone kat adda sekreto nga application na. Ama isave amin nga text, message, ken tawag nga dinaam mo. When manong name ita nakalak dahita nga application. Saklang ti makamo manong name. Kasto'y tinapid na sa panungtuktal. No adda babae ti asawa. Oh, cellphone mo. Tapno adda sukat na daan ng cellphone mo. May saka nga architect. Daan nga wood cellphone mo. Talaga ha? Inggatangan ka ti baro nga cellphone mo, regalo kang ka, taging gana ita, agpapauyo ko pa ilaing, pinanawan ka lang. Ngayon nagsubli akbat ten. Sila agpapauyo ka pa ilang. Wapi nga dayo pala tireknam kanya. Si Kamet, busy ak lang. Busy ak lang. Nagyaman sa nagpambar nga ato kanong amin, nagiti project na iso nga busy. Napalawas nga ron manong nemi ti makabulan. Kalpasan nga rin nagaluwang hindi cellphone. Ket kabayatan na matmaturog ti asawak manong nemi linukatak nga ron dayta nga cellphone. Ay na manong nemi. Tila babawi. Naamo ka sa napanagnaga ka mismo manong nemi. Tatalaga nga da babae ti asawa. Agsinsin-narak da iti babae na nga ipatpatig na unay nga babae na. Ito orek lang makasangit, iti kasta unay, iti para kabasak ti conversation da. Imagine mano, kasto iti saludsod ti babae na. Sino nga talaga ti patpatig mo? Siya, wano ni bakat mo. Siyempre, si Kaa. Diyak nga rod amo no kasanok nga isinaan ni Suna. Diyak amo no kasanok nga isinak ni Suna. Manong Nemi, nakalawlawag. Diyak amo no anyat aramidag karita ka nagtagtalak. Kaslag mauyo ko akpayen. Kinumprontak nga dagos ni Rigor manong Nemi. Salawasaw ka! Kunam nga maong babaem? Ti kunam jak na amuan, jak maamuan, nga kadwa kayo no kasta nga ibagam nga da seminaryo. Rusa sa nga pod no reyta. Patpatagsan daklaeng. Napeklan ka nga olbod, Rigor. Nagduktalan ka lang nga rodon, aglibak ka ba ilang? Saan kong input no manong name iti may panggap idadaytang application, takayat kong itultulong si Ima ni Suna. Di na pulos inanugot manong name
ket biyang kumit ati mangilaban ti kalintigak nga siyak ti legal nga asawa na. No mo pay nabayagan manong nemi nga awan tinapasamak kada kami sipod nagsubliak ti sidong na manong nemi. Kasla saan nakakailiw. Problemak ti asawak manong nemi problemak met sa balay. Kwarta lahing manong nemi ti pagkitkitahan da kanyak. No tawagan da kwarta. Di na ta kumustahin no kasal no ti kasasaad ko no naragsakak man lang ang da asawa. Kwarta lang tamo ti pagkitkitaan kanyak ti sugador mo ken mambartek nga amak. Awan pa yung titid ko nga tulong kanaglikabsat ko. Nga po itideta manong nemi nga panang baybayak kanaglikabsat ko ken kina-irresponsable man ti amak. Ti 15 anyos nga kamsat ko manong nemi nakitarayan. Nga po ta buntis. Diyos ko haya. Isupay tagsikog ininto ta awan pa asawa na siyak nga ad asawa na nga natragagaya kang sikugak jak ba tagsikog. Problema ti asawak, problema pailat at ti pamilyak jak malibasan manong nemi. Ngimkas may isa nga asawa tuntunek manong nemi nga ilaban ko ti kalintigak kas legal nga asawa ni Rigor. Tinuntun ko na dyan nga babae ni Rigor ti chicks na ti kabit na. No sa dinot ayan na. Tap nagsarita kami tinarapat. Gabot at jak na danon iti opisina da tamang opisina isuna. Nga adu tinaamuak sa jay may panggap manong nemi ken kuana kadakwada ken ni Rigor. Napana kami sumo iti balayda. Adda. Naka-mamat tilangan na manong. Kasla saan nga makadadail ti pamilya. Hey, handa may tulong ko ken ka? Ma'am? Ma'am ko na napay kanya. Anak at ibasapol mo. Sinalutsod na. Si kakaditi. Babae? Ni Rigor? Siyak ti asawa na. Saan ka nagpabaso lakas ta? Ag-close friend ka malaing ka ni Rigor. Sa lawasaw ka nga babae. Hoy, no di mo sardingan ti asawak, idarong ka. At da amin kanyak ti conversation nyo. Kinunak ba nung name nga bulon kun tinagtarataray nga nagawid. Namakbay, amang ano, adamat dakis nga ramidan na kanyak, baka pagtitinulungan ta katong matungbahay. Imanayan ti kasdyang imbaga keng kuha naman nung name nga sardingan nan ti asawak na saan kit idarom ko. Lamon manong naimin no anyat inaramid na dyan nga babae. Kabayatan nga adakti dahalan ko ang gawin. Siguro ang tinawagan na ni Rigor. Kat amok manong naimi nga amon ti asawak tinapasamak. At daisuna nga nakaedda iti salon na nakangato ti duwa saka na. Kuskusilapan nak manong. Rosa, inararamid mo. Mangibabain ka. Embabain mo iso na di opisina da. Sakit. Namamabay dinano nga mismo di balay da. Awang ka dinakan mo. Namamabay dinanadaro iso na. Kaslawan adal mo. Kinuna naman nung Naimi. Jackman nakauni. Sorry ka keng kuha na. Imbabae mo ko na sa di opisina da. Sorry, aksak tag-sorry? Nagkapalmatin ti rupayo? Siyak nga asawam? Ti pagdawatan iti pamakawan keng kuha na? Imbes ko mga radya kabit mo, tagpakawan kanyak? Animal ka? Naspuskol ka ti rupayo nga dua. Kinunkunak manong name iti jak mas baalan tiriknak kadagsangsangit ta. Imagine. Sakpayan din nagbaling nga dakas nga napan ng tunton iti kabit na.
imbabain ko kano isunat opisina da. Kahit aramid namin nga talaga. Baga na din nga close friend na laeng, din to nagdakkel debidensya. Nadjalaing ng conversation da, nga isunat ipatpatag na imbas nga siya, nga problema kano ti asawak no kasano nga isina na. Nagpuskol ka din di pa nag-group-grupo na. Oo na mitan di kasto nga mapaspasama ka di biyag kumano. Problema ti pamilya, problema pa tinagbaling nga asawa. Tinton ka ano nga tangag sardin ti kasto nga klase ti problema. Inuray ko manen manong name nga nakaturog ti asawa kalpasan na inalak manen ting regalo ken kuha nga cellphone tapno basaik manen no anya tinayon ti conversation da iti day ti akabit na. Manong name na saksakit manen tintakta natukta. Binasak ket kino na ti babae na napuskol rupa day tabakat mo. Napanak ka din yung babae ni Jay opisina. Napanak kinapatpatang Jay agor jami a babae nga kaopisina at karimbaga na ngayon na kanukit asawam. Kasanon, imbabain na. Ti amo da kita baruka kat katawaan da. Ipasangom kanyak data babae tagsorry. Saan nga mabalin nga palabsaglatan daytoy. Ita imay di jabalay. No kumanta saan nga nagtartaray nga nagawid. Nagtitinulungan mi ko mga tinungbatong pa. Sang ko sardengan, aging nga, nga di ipasangom kanyak deta nga babae, ti asawam. Manong nemi kasta, iti in message dahil nga kabit, isupit naturod nga, isupit naturod kat kabit lain. Binasak met manong nemi ti sungbat, ti asawa. Saan ka mandanangan love? Opo, love pa'y tatawag na. Takombinsira kisuna, ngagsurikan ka. Saan ka mandanangan? Sika lang ti love ko. Opo, sakit. At daman nun na imigas la maduyok-duyok ti pusok iti day nga nabasa. O di sa bali nga naramid ko anong nemi kalpasan dayta nga nabasak no saan nga nagsangsangit, nagdagsim. Tila babawik manong nemi. Tila babawik nga nang tidking kuha na ti kasta ti klase nga cellphone. Tadadamot nga siya ti masaktan. Numabasa ka mismo di kiti nakasave nga communication da. Makulkulen ti panunot ko. Manong nemi, diya ko na maibturan ti amin. Among kani manong nemi, ginandat ko pa yan tinagpakamatay. Ngayon saan ko nga na ituloy tagpakamatay manong nemi, taada nakasipot kanyak. Kahit ingawid dak nagbagkal. Manong nemi, saan ako namangmangan? Agmauyong akon. Agkatawa ka agsangsangit. Agmauyong kang agpaiso no saan kat agin mamauyong ak tapno. Ikaso ti asawak. Tapno ibaga ng isina ng di babae nga kamsaklang di patpadag ng sangko na uray. Nagsakitak nga di na oras manong. Gapoy tinalaos nga depression. Manong, siyempre, awan ti sa bali nga nang kalikagom, iti pa nakaagas ko no saan nga ti pamilyak mitlaing. Gapoy tinakmatining kaskaso ti asawa. Kaslakay kayat na pa yan, manong naming ang tultuloy, iti pa nagmauyong ko, no pa nagsakit ko, no pa nakatay ko. Gabuta ti amuda nga makapaimbag kanyak manonemi ket albularyo. Iso nga impandak iti may nga nalaing nga albularyo.
Kasano ti kasasaad ti anak ko, Apo. Sinulsod ni Mamang. Naging gasyak madamis mo anong namin nagsaludsod. Apo, amoy siguro no ape akastoyak, no ape agsakita. Ay, amo ka. Abot sobra nga depresyon ako nada. Ay, mga minti tao no panunutan na nga kasla naigabor kang kuhan na tilobong. Sigurado ang agsakit ka kastoy. Eh, mamom, nagasat ka ba ilaeng? Tamakitak, kasla makitkitak ti masakbayam. Masagbayak? Ketyo sa wana po. Sa anak pa yamatay. Napaot, tibiyag tikas kang ka. Maimbaga anak pa'y, Apo. Uwain, tano kaya't mo tagpaimbag at dapat lagang ka. Sa mo una yung pampanunutan di problema. At ka na ito yung ngabuti. Ti ayan, ti solusyon tanyaman na problema. Apo, amom ka di, nga numampas sa mong ambisyon ti agabroad. Eh, makapa-abroad ka. Jack pinanunod ti agabroad. Numampay ado rin kiti amamong kada ti abroad. Dagi ti agabroad. Nga madadahil ti pamilya na. Adamat na kita agbalegi iti abroad. Nagiti ko nada nga OFW. Kahit yung asawa na po. Mapadasak tumatagtrabaho ti abroad. Nga may sakto tumakon ko na nga OFW. Wan! Tapos matulungam nagiti kakabsat mo. Matulungak ti rekapsat ko. Agbalegi ak idireta nga rapahap ko. Kasanun ti ornos ti pamilya, Apo. Sa anak lang nga albularyo, mamalad akpay. Mamalad? Makita yo ka di masakbayak, Apo. Anak ka di masakbayak? Makadanon ka sa Amerika. Ha? Kaslasana ka mamati marong nemi. Ngam ko na, amo, nga danto ka nito, nga gabrod ka. Kadeta nga bute, nga itad ko ken ka. Itugot mo to sa dinuman, ti papanam. Kadeta nga bute, nakapupok ti espiritu nila kay mo. Ha? Indo nagsubli ka ditoy. Kaduamton nila kay mo. Agsubli at tupay la kada kayo. Tapno agpaagas. Nindun la kay mo tagpaagas. Taadda iti uneg deta nga bute, iti espiritu nila kay mo. Di kayo maawatan na po. Gaputi kinababaero na. Among nga babaero ti asawa. Isong harod deta ti pagsaksakitam. Pakadap-depresam. Kahit yung asawan, umay ito agpaagas ka na kayo ti asawa. Gaputi kinababaero na. Nasa umo. Manong nimi ka sila rin mag-antirik na gabuti pa magbaga ti lakay. Nasala ka nung albularyo. Mamadtupay. Nga sila makitkina ti masakbayan. Kan masakbayan ti asawa. Nagabrudak. Sa bagay manong. Nung mapasamak ti panagabrud ko. Kahit makakita ak tinapindas ka trabaho. Adadang matulungan ti pamilya. Kahit kasanon ti asawa. Dagtultulo ng babae. Bayama, baka agpeso ko na tilakay.
na makaalon at sakit na kaputi babae. Ngaman yan, manong name ito nagsasamusam lata di pasamak. Wen. Agsipod manong name ito yung pakamuta kaniyak. Nga saan ka nun nga makakita pa ni mama? Ni apay? Nagsapan nga agbursad? Nagsapan nga saan ka makakita? Kat 46 pa lang ni tawon mo. Irinto tani mapapangko manong nemi nagtultulo iti kinasugador na kanayon latang maisagsag kanayon latang may ramraman kadagiti gulo. Kaya timat kapsat ko manong nemi nga nagsikog dinamat ten maadaywan tinakasikog kang kuana. Manong nemi na panak nga rin iti balay ket kununat. Sige ading manang isaganam ni mama tagbiro kak tibang mangoperar keng kuana. Mangoperar pala ti matana katarata lang na ita. Mangsapol kak ti mangoperar keng kuana nga libre. Saan kayo matanagan? Manang agabrudak panawa ko ni rigor tapno matulungan kayo manen. Manong nemisa nga gapo, taimbaga tila kay nga albularyo nga gabrudak, adakto ti abroad, mapadaasag ta gabrod. Ngayon talaga napanunot ko da ita, tapos may kastakit maadaywak ti babaero nga asawak, kat agtultuloy nga matulungak, tigri kaabsat ko. Manong nemi, nagsarita kam nga rod kini Rigoro itinalapat. Kat sakbay nga namin pinsan, manong nemi imbagak ngagsina kamin. Wen, nabuta, napasamak iti panagsangumi iti babae na. Manong nemi sang nga nagagara nga nakita. Gabuti pungtot ko manong nemi dinarup ko. Gabuta kahit ko nga ilaban ti kalintiga. Ngayon bas ko manong nemi nga siyak ti isalakan ken kanunungan ni Rigor iti dayta nga panagkabalmi ti babae na ngam saan. Inurbat ko nga rodan na kita arawatan. Manong nemi, yung gawid na ti katugang kang babae. Apay matayan balasan ko. Mama, saan ko nga anusan pa iti anak yo? Sa anak ko man nag-asawa kang kuan saan ti pa nagpagpakasiyo? Ornusan yo kumatibiyag yo ti pamilyayo. Kasano ba nga ornus mi? Kaya adadamat nga napatpatekan di babae di anak yo ng mitisyak. Kat saan nga nabalbaliwan pa iti pangadeng kumano. Nagtalawag iti balay sidong ni Rigor kat nagsubliak iti balay sidong ti pamilya. Dahil tamattent ti agopo na manong namin nga nag-apply ka nag-abroad. Hindi maaprubaran. Sakbay nag-abroad ak manong namin balay iti pa naka-operar ti mata ni mamangko. Kat kasi na po Diyos makakita manen. Nagyaman ang anak. Nang, mamang, apurbaran di aplikasyon ko sa Jaya, Saudi. Pumanaw ka? Agabrod ka? Tap lumadaywak di asawak. Kan matulungak di rikabsat ko, mamang. Kas karik kada kuwada kin karik kada kayo. Nagyaman ang anak. Kas inauna ang kapsat na. Nagyaman na. Nabanak nga root manong nemi nagtrabaho siya sa Saudi Arabia, nag-private nurse lang sa Jai. May isa nga prinsesa ta aywanak manong. Ngayon saan ka nagbayag? O, naimatin. Tati damat tinungpal manong nemi ti adda iti kontrata nga sweldo. Amang kati tinaramit ko manong, talaga nga darason nga papanawon da kuno. Iti pordardat. Naging babagtitak manong. Nagarami dak ti pamuspusan tapos nga gastak at adarason nga pagawidan da. Nagawid ak nga ron.
Ngam sana ka nagtaros sa Dya Isabela manong nemi iniadda ko di Pilipinas no di nagsapulak na trabaho dito'y Manila. Kahit kasi na po Diyos manong nemi nakasapulak matlaeng kat siyempre at damat lata di kagayam ko ng tad kanyak ti pasyente. Impakamuk meten ti pamilyak manong nemi nga adda ko dito Manila. Kalpasan ti 5 nga bulan ko pinadas ko man tinag-abroad. Balbali ko na. Kat nag-apply kiti may isang ospital, ijemet lang Saudi. Ngim kasapulak manong name iti 10,000 pesos nga pagbayad ko ti agency. Diyos ko, pangalak na. Timawag ako manong timabaling ko, pagkidawan ti tulong, imawang kanumat ti may pabulod da. Kabigatan na manong name, nag-message kanyak ti may sa agayem ko nga dadya Canada. Kat iso, tinakatulong kanyak. Nagpatuloy ak nga ron manong nemi nagtrabaho ko manin di Saudi. Kat titrabaho under kami manong nemi di hospital pero private nurse lata titrabaho. Pagsayatan na laeng manong nemi agbaliw-baliw tigami a pasyente. Gabutan na pintas titrabaho mayat met ati sweldo. Kinapatanggo manin di kaabsat ko. Ading, manang, agkuleho kay amin, di ba? Wala ta, nagrador kami mitan di high school. Hindi ka mata magtuloy. Agagandang kay amin. Kabayla manang, kabaylak. Makamuditan. Agagandang kay amin ngopat ng kuleho. Basta lagit ikariyo, ha? Sika, kapanakaading ko. Nasumasaro kanyak, sikat makamukha na kita Jem. Uy manang, anak kahit mo pagbasa, anak kahit mo ngalain kurso. Manang, kapnahawanan ka marigatan, caregiver. Caregiver, Irin to tamanong nemi di may sa pinagbasa kiso na ti Medtech. Wan. Dejemet may kapat, dati dasikugan manong nemi akin si tawin na naganaken. Wen, kinabatang ko. Kahit mong ituloy ti pa nagbasa, naman pa anak mo, tulungan ka. Anya ti kahit mo kurso. Manangagyaman anak kahit mo kurso ko na. Kahit ko ti mga alati dentista, kahit mo tagbalingan dentist, umanang. Basta ikarim ha, agbasa ka na siya. Suportaran ka. Ikarik manang. Sang pelang agad adi dya ka anakam. Sang kapilang kami pelang ang kaskasar dya nakaputot kanya. Ininto ta dya met bunso manong nemi kahit nakanumat tagbaling nga nurse. Manong nemi na mati ak nga igaedda talaga ken ilalaenda di kiti kwarta nga ipauit ko kadakwada para ti panagbasa da. Inggaed nga ro di kiti kakabsat ko manong nemi tinagbasa kasmet iti panangigaed ko iti panagtrabaho. Gabot talaga nagagandang opat manong. Nag-overtime mak napalalo manong nemi ti manggapak pay iti 24 hours nga duty. Katap no makaturo kak, akit no kasta nga maturo ken ti pasyente, maturo kak mate. Sa anak pa nga gaw-awid manong nemi ti accommodation may. Hoy manong. Sa anak pa nga day off. Kahit ko lang manong nemi nga adto ti sweldo kay pauit ko ti pamilyak. Wan. Amin nga ibaga ti kabsat ko ited ko. Yung katangak pa ida, iti cellphone dan. Napintas nga cellphone at tanang arot, umapal daman. Ngayon siyang ko ikanida ti sobra akwarta manong nemi. Tama nga no sobra kwartada kita balog da. Eksakto lang manong nemi, pag merienda na maminsan na, pagpleta da, pagbayad da, iti boarding house da. Adaman di kitigundaw yung manong nemi nga tumawag kanyak ni Rigor. Kasi lang mga ayo. Diyan ka muna apay manong. Yung sarting na nga nagbabay. Kapunta asawa na.
Kat talaga nga saklat na ti kayat na. Jagmat una ikaskaso iso na ta busy ak manong. In priority kon manong nemi dagiti kakabsat ko. Wen, kaslasaan ko ning ikaskaso pay nga mabukal manin ti pamilya. Basta tinasken kat makapagtrupos dagiti kakabsat ko. Wanawon sa balit nga yung kasok na saan nga nagdikabsat ko iti panagbasa da. Kat pagyamanak launay, di burdak mi varsity player manong name iso na eskwela da kat kagudolayang ti pagbayad na ti tuition fee na. At pwede kiti kundahoy na manong name nga isan na kanyak ti assignment na katultulunga. Dagiti met datakkel may manong name sandan nga dungaw dawat kanyak ti kwarta. Tamo da nga suportarak dagiti kakabsat ko. Nga ore met piso ket awon ti maited da kadagiti kakabsat ko gabuta intalag da aminin kanya. Numanan malakip ko manong name ti buteng ented ti albularyo. Masarekit kita. Intugot ko nga dito sa dinuman ti ayan ko. Malagip ko timbaga ng adakano ti kararwa, espiritu, ni Rigor ito nagtibuti. Natat kayo sa uda ito. Edi adan talo nga tawin ko ti abroad manong nemi nakalpas meten dya may katlo nga kamsat ko nga nangalat ti Mintek. Nagawid ak nga rod manong nemi nagpakasyon. Saan ka nagtaros ti balay da Rigor manong nemi nagtarosak siyempre ti sidong ti pamilya. Makadomingo hak lang nga rod ti balay min jak pay lang met na orin ni Rigor nga umay ti balay mi. Wen manong nemi. Namnamayak nga umay nak sa rungkaran. Nakasaysay at madagdi bagbagana. Yung jak man mauray. Gabutasan ko ang mauray manong nemi siya akong tinapandimano ni ti balay da. Rosa. Nasayat nakabakasyon ka. Kinunana. Nakasla awang gagar na. Wana, your oray kayo nga umay sa diabalay, nga di ka mat mauray. So nga siyago na, nagdisnodo nga imay ditoy. Kwa, mabay na kami ni. Sino ka magkabay mo? Kan mabuta nga kin papang mo. Amo matrin papang mo, against kanya. Da kayo pala tagbaibag. Da kayo pala tagbabaim? Ano na? Diya babaim. Da kayo pala? Awanan, sipot pimano ka. Ang sardeng ko. Adadakid di Taawanak. Tamamati ako makin ka. Adadakid di nga dagundawa yo at awanat. Sa mga iba nga yung sardeng mon, di awanat. Sino mamati kumakin ka? Nga misot puno. Puno nga. Awan kami. Tapi awan kayo. Ang gabuti kasasahad ko. Kasasahad mo? Ano kasasahad mo? Manong nemi nakigtutak. Iti itudo ng isinyas. Iti babaen ti posong na. Ano ya? Tama magbagim? Nakalakat sakit nun? Saan? Saan nga di ba magbagig? Ano nga nun? Nagkini duwang egg ko. Duwang egg mo? Ukel mo? Suwen. Kahit mo mapanagnagan. Kahit mo na. Kahit mo kitain. Nangarot kat asawa ka, nakitkitak mo din, nag-igamakpay. Manong nemi nakiktutak, hindi pakita ng agpeso. At dakas labinting, tikadakkel na nga sugat na, ti ukel-ukel na manong nemi kat. Oh my God! Adarong rumor nga, darakan, ana? Abay nanano? Nanano ka? Diyan karot amo, sipot pimanaw ka. Iso nga, isot nang rugyan na dito eh.
Dandanek pa natay. Ididamo nakadrumor nga darakin ano. Nagdagkal pati gastos ko. Ipatpadoktor ko. Ngim kumarkaro matlata. Napanak pa yan di alboraryo. Ngim madi. Kuna ni mama. Nga adda ka no napanan nyo idi nga albularyo. Napanak ni Jai. Ngam dinakmat kahit nga agasan. Anya? Dito nakaagas ka nga albularyo. Napanak pa siya niya. Ngam inagasan. Taabay ka no. Kuna na nga sakbay ka nung agasan na kadwa ka ka no. Sumadlagayan. Nasa taon na parang ay ayong kanyak di adak pala di Saudi. Sa balay man ka sa sad mo. Saan na ka nakakayat di babae mo? Kahit ko kumangibag ka nga agawid ka niya. Tapno ko yugan na. Nga mapanagpaagas ti albularyo. Nga nangibag ka nga sa anak tula agasan mo. Adda ka. Di nakamatan kaya ti babae mo. Kaya mo sawon talong nga tawon nga ibturam dito yan. Wen, talong nga tawen. Diyak napupuutan manong naming inarakop ko ti asawak. Tamasyanak ti kasasad na manong. Kapigatan na napangkam nga roda. Napang kami iti albularyo manong nemi awit ko ti bute ngayon na idi. Imbagamit ti rantami. Ti ka kunang kano sa mula agasan no kaduanak apo. Owen, tanaloko man kami ti asawam. Sa bali man kami ti umobrahan na. Kat agbabawi iso na po. So nga pang-aasim agasam ko ba? Ay, ti agas na, kat aramatan na layan kan ka. Naimbag taon, kaya nagsigog kanto pa yan. Manong namin sa amin nga pinati. Mabuti nga, amangan no, may ramraman ti mapagbagik manong namin agsakit. Sa aming inaramid manong namin, nagsubliag iti abroad nga saan nga naimbagan ti asawa. Sakbayan nagsubli akta abroad manong nemi. Saan kami nakabagsaw kinipapangko? Kinagura na manong nemi, iti panakilangin kumanan kinirikor. No pegasta, napanaklata nagpakada kayong kuhana. Pang, nakon. Subliak man ti abroad. Pang, isar din yung tagin inom. Ti panagbarbartek kin panagsugsugal diyo. Amangan no, may sagbak kayo nga di na oras. Manong nemi ni arimagmak pulo saan nga nugun-uni. Aging ka manong nemi nga di adak man ti abroad. Kinunakaniyak ti kabsat ko. Manang pauitam ka nun ni papang ti agas na. Nakabadag iti bisokol ket daot ko nun ti saka na. Kaya't na ano di kita agas dita, tanapigpigsa. Yung tsak ingkas kaso manong nemi ti text. Nagda pala surong ko ni papa. Nasagsan pa lang ti baro ko ko. Napalabas manin manong nemi ti makabulan, idag video ko la mismo ti kabsat ko nga langan at agsang-sangit. Abay, ha? Kwarta manin? Haan manang. Natayan ni papang. Oh my God. Natay ka po iti bisukol? Aan manang. Pinaltugan da. Saan nagpaltog? Oh, ti amomi ma. Amomi. Nakadadot ka apa na. Ti mangipangpang taking kuha na. Napalalo ta ti ading ko manong nemi ka nagsangsangit. Ngayon maapin na ta. Kasal na bang arang tiriknak na ikat ti ado nga si iti barokong ko.
Diyak mawatin direk nagnoapay kas talayangan naglukayan di barukong ko. Kit ko naktikararag ko. Apo amok amin nga banag kamapaspasamak dito lubong kit amuyo tagapuna. Adagapuna. Si kala kumahanti mangidalan kala kami nga kakabsat. Ore na 2 bulan ko pala nga nagsubli dito sa Saudi nagawid ak manong nemi. Di may nagsinabat ni Rigori ti airport, dinamag ko na imbaganan ti ukel-ukel na sang kanupay. Ngayon talagang yung sarding ng tiyak babae, sarding mo aminin. Talagang mit, asinupit imayat kanya. Gunggunam, sana all. Anat sana all? Amin ko mga agbababae, kita agsakit ti ukel-ukel da, tam ni sarding da. Manong nemi, iriadda akon dito'y balay, katamtam daga kon manong tibangkay ti ama. Kasla, nabusnag ti langana, kasla saan nga nagrigat. Kasla da, tal na ti panunot na nga natay manong. Numingming ti rupa na, kasla agtawan laeng iti 40, 50 taon na. Nagsangsangit akman. Papaang, kunakang kayo di, nga nadam ti bagim, nga sarding mo ti agsugal, agsarding mo ti, may raman ka nagiti gulo. Inobligadak lang ano din, nga amin nga obligasyon nyo ka nagiti kakapsat ko, siyak, hindi kayo pilagbalbaliw. Nagmalmalem manong nemi adak ti abay tilungon, nagsangsangit. Ure no ananawahan dak, dagdi kaabsat ko, nasangit a sangit. Adamay sangal daw nga napanak di balay da Rigor manong nemi kabayatan na kamansayag pala ang ti ama. Iray tangal daw manong nemi adda napasamak mi kini Rigor. Iliw, tinariknak kang kuana. Kalpasan tupat nga tawen italang manin nga da napasamak ka na kami kas agasawa. Ngam jak narik na manong nemi nga si Iliw kanya. Sana ka rin romansa. Dinak pa binisong. Basta linabusan ng klatan kiti impisok na sigod. Nalpas ka? Apay kas dyan. Kasla. Pinagpaarusan nak lang. Pinagpaarusan nak lang. Barbaring nustod ko na di albularyo. Baring maibaganak to. Dati kukwak, ti babagbayig, ti agas mo. Ngawang pulos ayat ka mariknam. Tila babawik. Ururahin na kan di malayo. Manong nemi, edi makadano nak di balay da naangot ko na bangsit kasla nalusot nga ayo. Dinamag ko kada mamang no at maangot da awang kanumet. Edi asit gak tilungon manong nemi ni papangko angot-angutek kasla iso. Timawag ang nga rod manong nemi kadagiti balsamador baka kurang ko na. Ma'am, awang mat ti maangot mi, si ka lang ti makaangot. Okay mat palang ti bangka. So hanang kailangan ba lang ti dagdag nga formalin. Baka lang no, ada basol mo iti amam. Ha? Manong nemi malagip ko tinapasamak mi kinirikor. Baka di na kayat, tinapasamak. Kagurguran na nga mi niligror, manong nemi. Di na kinanungan nga siyot nagbaling asawa. Naitabot nga rin ti bangkay, manong nemi kalbasan ti duwang aldaw. At dati Texas, arunong sumangpit dito balay. Agsingir. Ha? Utang ni Papa? At ang mga ibaga ti 2,000, 5,000, 10,000, 22,000. Sa bali pa, manong nemi, dagiti naisalda nga dagami. Insalda ka nun ni Papang iti 50,000, 100,000, 170,000. Anya matentikas to Diyos ko. Siya amin ti mangibaklay, nagkasaan nga panunutan. Nadano na nga rodan ti panagsublik di abroad, manong nemi, kinapatang ko rin ikapsat ko.
ituloy da tagbasa, nagsingsingpet da, tapos saan nga masayang manong nemi, dagiti kastos ko. Nagsubli ako nga trabaho, kita siyempre inutak kami na ibayadan, manong nemi, dagiti utang ni Papa. Manong nemi, ang dagiti aldaw nga mapanak met, iti panagkakapilyami ditoy. Nga nagkarkararag, ang karkararag kung sapay kuma. Tagsardengan ti kasto nga adu nga panubo kiti biag mi. Sabi kuma, doon da kami matlaing kinirigor, kaagsimpa, matawagtal ng kuma. Dagiti kaabsat ko, sabi kuma, na matungpal, dagiti arapaap ko, para katakwada kin arapaap ko. Manong nemi at da pasyente, ngayon tugot na iti Amerika. Nakadano na iti Amerika, manong nemi nga di na oras. Aging ka manong nemi, nga nagbiro kak ti Pinoy nga mabali nga makatulong kanyak, tapno agran awenak, tapno ang taling na edak dito Amerika. Uwan manong nemi nagbalegyak, nagtrabaho ak adi na oras dito Amerika. Nagbaling ka na singpet ti amok manong nemi, kadakkel ti sweldok iti binulan, mamindwa, adakdakkel ti sweldok dito Amerika ng sa Saudi. Manong nemi, siyempre, maitad ko amin nga adda kasapulan digiti kapsat ko aging ga anabayada ko digiti utang ni Papa ken na napasubli ko digiti na isalda nga taltami. Ngem kasla tama nadagsen na tirik na. Adda mangibaga manong nemi apakawan ako ni Papa. Diyak ka di pa napakawan ni Papa. Nalagaan ng tiriknak manong nemi iti tamabayada kun amin nga utang ni Papa ken na napasubli ko dagiti daga. Nagtutuloy madlatat kami nakasyon may kinirigor at ayawan naktap nagsubliak kano keng kuwan. Manong nemi kayat nangagsubli akon tatalaga nga ornosen min ti biyagbi. Ngem ko nakmet sika, uno Amerika. No agawid hak, sa anak ton makasublit Amerika, gabot tahon ti papel ko. Nagawid hak narod man. Yung ti problema, basit lang ti ornong ko, manong nemi nagdana ka manan kinirigor. Manong, dawa nakdadumot ng ti barungan lugan na. Naimbagan ka nun, sipod, idi, ada na pasamak mo. Manong nemi, di makadakas, kang kanayong agbiyahe suna, ngayon bagahan ng the seminar na. Di makadakas, manong nemi, at duwang hang, abay, hindi po, malasi mong pangarda kay hang pa na i-charge. Naglamas ti duwa nga tabuan, manong nemi nagsama mi, madlaw ko nga talaga. Nga talaga, nga nagtultuloy nga saan nga na siya at iti kasasaad mi iti asawa. Papagayam saan tayo nga may tuloy, gabot ati dog. Inedit tayo pa, ati duglatang. Edi, isave ko na ito yung pakasaritahan, 13,000 nga nasurok words. In-edit ko, aging ka nagbaling nga nasurok lang 5,000. Naman tiduglat ha? Kaya king karusa, pagayam ko, ikan na ito ti partunan, Kapag medyo idardaras ko nga, pintas lang idardaras ko. So nga, ikan na ti partunan. Ha? Nana? 900? 925? Ituloy yung baka pag 1K yan. 1 daddy. 11 haan. At ang 130 ka ito. Mabalim mo. Sige. Ituloy tayo nga rin. Tao, agure ag 11:30 di gito Ituloy tayo nga rin, Tapno di kasi tagatahon ito partunan. Tapno handa gangga natin. Napangpay. Ito ulit tayo.
Naglabas ti duwa nga tawen, manong naming nga panagdinamik kini Rigor, makadlawakon. Aping nga nga kada sumangpet, paunahan na nga maturog. E doon makaturog ka, ison tumanin tiyo may na ituturog. Kat siyempre manong, aghabhabulak iti anak. No kas diyan nga kapertil ko, pilita kisuna, nga agkanahig kami, ngim kasla mapilpilitan lain. Mabanog ka no isuna. Kunakbal no nga nagbalbaliwan dito nga babaerong asawak. Naimbagan laing takukwa na, sa bali manin pangususaran. Rigor, kasanong orot nga agkabebe ta. Bumakay akon, lumakay kan. Adan tulat ta, no dandanim 50. Habi nga tama nung name, ada nga tama ng babae na. Habang nga matmaturog manong neme, inalak ti cellphone na. Nindregalok idi, hanap sinuktan. Ada kang kanayon nga tawagan nga number manong neme, 35 dialed. Data nga number. Nagado nga miss call. Binirok ko siya nakan DJ dati na nga babae. Sa nga pulo nga tawen tinapalabas. Social media. Eksaktumat manong naming nga naka-online ti selling ti babae na. Ipopost na dyan number na manong naming nakiktutak. Tamay may sa nga number. Na dyan post na dyan nga babae. Isumit ti tawagan ni Rico. Huwag kaya ma. Imbaga na nga, awanan ti relasyon da, iti dati. Aging gaita, iso pala ti. Sa anak loko nga nagaw-awi din. Sayang. Iti kadak ti Amerika. Kinunkunak manong nemi. Kinakayat ko din nito nga, babaero nga sawak ng ti pagkadak ti Amerika. Gapoy ti dayta nga nagdoktalak manong nemi. Napukawan nga namin pinsan ti panagtalikon kinirikor. Uwan. Sinidir ko isuna. Takasano, ad-adamat nga priority hindi kiti kakapsat mo ngam siyak. Ngam ti pamilyata. Manong ni may pagpambar na. Nga, ad-adda nga yung priority ka ti pamilyak. Ngam iti suno. Gabot ikas ito nga mapaspasamak ka na kami manong nemi dito yung nga nagdesisyon na. Talaga nga ito yung dibiyak mi. Inrubat ko na kita arwate. Manong nemi no apikit ngamin nga sinubyanak pailaeng idinto takas ito yung laing resulta ti amin. Igawin nak idi ti katugang nga babae nga mjak pinaigawin. Nagluganak ti motorsiklo manong nemi nga binakir ko. Kadyak na pupuutan manong naming nga 120 ti tartarayak makamun ni Apo Diyos ko na no matisagrasya kat mataya ko tapno gibuston ti pampanutek kan sagsagabay. Kadyak na pupuutan manong nami ti bagi nga nagdiretso gayam itis church mi. Aldo ti Domingo da ita. Napanak di mawat iti pamagbagay ti maestra nga pastor mi. Pastor mi nga babae. Sister. Mano nga tawel nga ibtur ka kinilakay mo. Agring ka maten. Ti kumaag-asawa, saan nyo kumaitulok nga madadael kayo? Patay laeng ti mamagsina kada kayo. Dahil at nagkinarian nyo sang kadi. Un pastora. Numay sa kalaeng nga gayayat keng kuana, saan ka ang katunusan? Ti agasawa, pareho nga gayan ayat. Ayatem na ka. Ngim si kamalat agayayat keng kuana. Pastora, saan ka rin ang putno na ita? Amom na ita. Nga mag-ibtur ka, takayat mo agbalbali ti asawa, ngim santun agbalbaliw. Gabot saan nga ipalubos ti Apo, aglagdang tanak na.
nag-asawa kayo, nasiksikalayang tagayayan. Buno na kurang pagkidit panagayat mo keng kuana. Saan nga da kayo tinekari, ngagkatuluyan itong palbihan. Siguro sis, dito apasama kita. Indala ni Apo keng ka, nga maamiris mo, nga awan ti pateg mo kinilakay mo. Ano nga rumbeng arabidag, pastora? Talaga ka di nga isina ko. Kat yoray mo nga ay aywan na ka, wano umay nakasukunan, kat agbabaw iti na ramid na ka. Ngam no awan ti mauray mo, panawan siguro sis, nga agmubang ka. Namin anumon nga sinublir-sublian ti asawam ngam kaskas di. Iso nga panawa mo. Makabulan metlayangan manong naming adak ti sidong ti pamilyak ngam sangkon nga nauray pa iti asawa. Text tawag awan nata. Nadudumag sabat kami pa iti kalsada ngam kasla dinak makikita. May sang rabi manong naming ada nagtugtog dito balay. Napangkoy lokatiri daw. Nakiktutak. Ay, nembag na rabiim. Lino? The first love ko manong nemi. Si kamat gayam. The first love ko nga mamartek ken basugaloro ken adin sakit di nakabasulan na iso nga wanted. Ano tirantam? Umay ko magpasyal. Abe, anda ka dito yan tayo. Damag ko kat sa nga pulong atawan ko kano nga di ka nagaw-awi dito eh. At ako na ilim-limangam nga kaso. Di na ka di pastrikin. Ay, sige, sumarag ka. Mamang, adan lino. Pati dirikapsat ko manong nemikit mas daw dan no anapay nga. Bigla nga nagparang. Alam anong lino? Baka sa pula na ka ni pulis. Saanin, nareglon ti amin. Kasano nga napasamang ti amin? Naglamlamang sa di Manila, tas sipod nag-asina ta. Natadahil ti biyag kon. Awan ti sabali nga, araramid agad din na makiapa, agwala. At dinanong-danog ko kinindarumnak. Tsaka iti mabahanod iso nga, naglamang nga. Ngam kabutam, ada nang tulong kanyak, ngam amo dya dinadong-danog ko, nakisarita tap na maaraglo ti amin. Tap na ibabaho yan ti darom. Okay man ten. Iso nga nagluasa ki di kalman. Tao bahik makiaraglo. Madamdama, mapangkamto. Ito nabigat, mapangkamto ito skado tap nang papatang kami. Gat, kumusta ka Roden? Ada asawa mo? Ada ka na live-in ko di Manila. Live-in. Yung mga anak mi. Diyak mat masusuro nga ayatin isuna. Gapataging ganita. Sikapay lang sa pulan ti pusok. You're my first love and last love, Rosa. Amumat nga anda asawa ka. Anda asawam, ngayon narang sa kakaditi sinop ti asawam. Numaning panawam, agsubli-subli ka. Sana ka naragsakin ko na. Tadinak matipat-patig. Kaya nung rin ka, samong ipatpatig isuna. Pagkunaam, samong maulbud tirik nam. Siyak ti first love mo. Data, idag katuloyan ditong palbihan. Mas dawak mat itirik nak mano. Kasla nagsubli ti kinaubing ko. Kasla nagsubli iti teenager ak, iti 16 years old ak. Nga sakbay nga nagbasak iti college kad na ipaikot namin adu ang gundaway kanilino ti amin ko. Ngano saan ko mauray idi nga ibaga nang sinarak kami sakpayan ti dumandanon ti balayda. Isu na nga ta talaga. Manong nemi gabot ta talaga nga nagsubli ti dati ariknak kinilino ken mamatiak mo ta talaga nga siyak lang ti patpatek na. Nagsinubyanan kami.
Ngamsahan nga pabor, dagiti kadarakkel o dagiti kabsat ko, grama matang kini mamang. Isukat mo gid din na diyang arkitek nga asawam, iti deta nga sadut kan barumbado mana. Ating arkitek man nga agpaiso, ngam dinagpat pagan ano, sa anak nga agpalpalama iti ayat. Ay itek ni Lino, sa maysa, agtarigagayak unay iti anak. Ingkalintigak manong. Awan tinabalinan, digri kakabsat ko manong nemi nagdanakam nga rod nga duwa kanilino. Naging ka manong nemi kahit kumanin taga-abroad. Sumurat met. Ha? Tulungan na. Ipagnam ti papeles ko. Oo, matandi kasok. Isualis to akla makaalat ti passport ko. Manong nemi imanugot hak ket nagkuyog kami nga nag-abroad iti asawa. Iti asawak. Iti agbalintong asawak ko na manong nemi. Saan kami pa nagkasahan? Dito abroad kami nga nagdan na manong nemi at pagkaskasaraan mi. Dito'y kami nga grubwat nga mapa nagtrabaho. Napindas ti trabaho na manong nemi kabot tamay sa nga timekeeper iti may sa kumpanya ti trabaho ni Lino. Kasmet iti dati manong nemi nga nagbalinak a caregiver kastama ti trabaho. Manong nemi nalpas maten ti annulment kasarmi kini Rigor. Wen, isuna amin tinaggastos tayo sumat tinagkalikagom ngagsina kami. Aging galay dito yan, manong nemi. Guro ka. Ti pagipatinggak, nadaan kami ti may isang anak kaniya Lino. Iso da ito'y manong nemi ni nadaan kami ti may isang anak iti asawak wano ni Lino nga first love ko. Wen. Aging galit ito yung manong kitsabi kumata at damat napidot nga adal dikiti padak nga viewers nga padak nga OFW. Wen. Pekunadan ano nun tayo ipaay tayo kini Apo Diyos tibiyag tayo. Taiso iti pagkapuan ti amin-amin nga banag. No palubusan tayo tibagi tayo. No, palubusan tayo tibagi tayo nga sumurot iti pagayrat ni Apo, isunat mangiturong ka na tayo. Ta amin tayo, ket pada-pada, iti parang trato na kada tayo. Saan na kayat na marigatan tayo? Oray kasano, iti kinabannog na, kinabanbannog tayo, ket agibtor tayo. Ket kalpasan ti panagibtor, siyempre adan tumatlang bunga na nga namay kandragsak. Importante dagiti pagbambanugan tayo han nga maibayad iti hospital no at agsakit nga kapamilya tayo hanga mapapanti awan ka isiskan na nga bisyo tayo dagiti papoit nga sweldo tayo kadagiti pamilya tayo itiruan. Manong nemi nagbahay nagbatlayan nga nasya at dagiti kakapsat ko. Nakapagturpos da pati digiti asawa da manong nemi kad adda pay pagtrabahuan da wala ko damat ka indro-dro ta ko so. Sige biyak pa lang ni mama manong nemi ang mga aywan kadagiti apu ko na kadagiti kahapsat ko. Iti ababangapan no natulungak dagiti kahapsat ko. Natulungak dagiti kahapsat ko ket nasarakak madlang tipudpud no nga lalaki nga para kanya. Tigayang first love ko manong nemi. Kinamkadlang di pasamak manong nagpulikos lang. Ado nga panubok ken rigat. Ngem nagbalinmat lang anatal na tibiyag ko. Kanaragsaka. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, rusa.
iti Isabela.